ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay wita alawas ana pauruan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, apay ang masapul nga ibatidak dito ayan da Lola Levi. Amo yung mata na ungat. Pasensya ka na, anak ko. Saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami? Iso nga ibati ka pailaan dito'y Sana bali, kanayon kantungaw may sarungkaran. Ikarik daytaan Pangaasim ko ma, di nakibati, di nakpanawan. Pasensya kan anak ko. Amok, di nakabaybayan ni Lolam. Naungat laeng. Ngampatya ka di nakabaybayan. Gaputadda ka iti puder na. Anya, matanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsinayo ka ni tatang. Usno ko pansina anak ko. Kasla madudog ti puso. Gapo ka dagitang ibagbagam. Sige, panawan ka dito. Inak kasarita ni Lolam. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo Anarno. Laglagi pa mga ipatpatag ka. Sina anak ko. Kastoy ka dilatan anak ka. Ibatim latan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo. Amok asan yo abaybayan ni Sheena nanang. Iso nga ibatik pailaang kada kayo. Amumait nga awan permanente apagsapula. Saan ko mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag nanang. Siyakmat lang timang paadal kan ko ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaang dito'y balayo. Sige, ibati kong ti anak ko kada kayo nanang Di yo ko mabaybayan. Makamu ka. Ngam siguraduam laang asuportara mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko ana? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dua kami amang suporta ka ni Sheena nga anak mi. Apay akastit ka napasamak. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apay nagsangsangit ka? Abda ka di parikot mo? Si kamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka no agsangsangit Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidag man la pinanunot. Kastay ka di talaga tigasat ko. Di ka nagsangit, Sheena. Adaklan dito'y parakin ka. Inarakop nak, insan? Di mo kumaikan iti sabali akay papananti panangarakop ko ken ka. Masya na kami nunay kan ka, insan. Iso na arakop ka. Agyaman nak, insan. Ngamsaan na masapol nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubwat akon, Maridayana. Intahan, amangan numala daw ta iti birthday party apapananta. Ay, saan ta amala daw, gaputan na sa apapaymat. Ay, wun gayam. Asino nga iti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga round. Ay, katawa gaputad dudua kami mula ang agnanaw ditaw. Kabaulan na, tagmay maysa. Iso nga awan rumbang apagdanagam. Ala, intaki day ni. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay. Apo ti maysa ako mari tatyag birthday. Ay nasaanon. Iso, pa'y ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talatan dito'y balay ngagmay maysa. Dakulan ni Sheena, kabailan nan nga aywanan ti baghina. Anya! Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaan niyo, Juan.
Agyaman na kanti. Ipalutok to kan ni Lola intun sumangmat. Anya? Awan pa'y laang ni nanan? Idinto ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka? Saan, auntie? Ngam rimwarda ka ni Lola Diana, kumari na kano. Ay, unay mo ni nanang. Inaramid na latagayam ti madi nga aramid na, nga ure addakan dito'y balayda. Auntie? Ala, umay ka. Sumrek ta di ta balay. Taagluto ta, para iti pangrabyam. Agyaman na kanti. Ay, talagang aming amabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Isu lang tinloto ni Lola, sakbay aping manaw. Ay, unay mo ni nanang. Itay pa'y lagayam agsapa apim manaw dito'y balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y, sakbay nga agawid ah. Agyamanak, auntie. Kita Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilid nga ubay. Sigurado nga ag-enjoy ko man ni Sheena no ingkuyog mau. Ay na, agyan latan day jay ije balay. Iso pa'y ngay aywanak. Umay kakitin, inta agsalan. Agsasalan dagiti kukumari ta. Sige, no dahi tati kayat daw. Inta karudaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Gusto ka, kumare. Talaga akayat kunti agsala. Gaputa daytoy, ti imayak ditoy. Naglaing ka nga umay mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na anangaramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itagan kwa na. Mabat-bating agmaymay sa ije balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko kadilaang dayta? Apay nga rod, asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga kastanto ti aramida. Nagado arason mo? Ngam kinapudno na, saan mat akayati ka dendenam nga iyawid mo ti anak ta, tapno makipagnaad ka da kayo. Huston! Di naksurunan. Tamangan numakabil ka. Padasem ata, idarom ka! Alamisan dito iro, Arlene. Kanya ka di pa'y lang ter aramidam dito. Nardo. Apay ngagsangit ka. Anda pa rekot. Masyanak lang amin kanisi ng anak ko. Kanayon ngagmaymay sa ija balay. Amang ankit din wa dadakas ang mapasamak kenkwana no kanayon nakasadyay. Kahit, anya ti kayat mong ibaga? Nardo, no mamalin. Di mo na ituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati diti balay. Nawatam. Saan mat asabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsinatalangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna. Nasaya ata simmangpet kayo nanang. Agawid akmatan. Kat nagkunang amin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, nanang, day talati amuyo. Arak laptati sa pulen nyo. Kat anya nga ruti ka addam dito'y balay. Inlutwak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. Iso ama-ama kakamang panaw kenkwa ng agmaymay sa. Anya? Ay na, Edna. Kabailan ni Sheena ti agmaymay sa dito'y. Kanayon to, pa'y amabat-bati dito'y. Ngamasang putak matlata na sayat. Laglagi pa nyo, nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adirum ba nga baybayan? Mom, Edna, saan ko a responsibilidad day tang ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya. Anya? Inayaban na kumaa. Nagmaymay sa kagaman na turog dito'y balayo idirabi, insan. Mabainak mat insan Jekoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak?
Awan parikot kanya, kinsan. Inton maminsan, umainak tuaya ba na? Amangan ngamin no adal luko-luko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abot-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka abot-but ngan, insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito balay, nanang. At na napatag nga ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga, gaputa ang mga numaladawak iti pagna. At iti kwarta, para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ay na, dahi taman ti kayat ko. Rumbang laang amang ted ka iti igatang mi iti kanan bikin ni Sheena. Unanang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmaymaysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam, di kaagdanag. Manipod ita, saan kun apanawan ti apo ko ngagmaymaysa dito'y balay. Agyamanak nga ron no kasta, nanang. Sige nga ron, agpakada kon. Nala, ket agyamanak manan iti inted mo a kwarta. Inton sumarunaw ti panakisaritam iti anak mo. Gaputan na pan iti pagadalan. Well, nanang, sige, patuloy akon. Sige. Anya katasanan, rumwarak din. Addan pakisugal ko, kan pagpasikat ko kadagiti gagayim ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado ang maragsakan ng dayjay. Tatang, nasayatan nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko. Ngam, apay ang magmagnaka. Nang tedakpat kaninanang iti allowance yu iti kalman. Ay, tsaka mo kasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagpletek. Ano niya? Saan na mabalinti kasta? Delikado ti magmagna, anak. Nang runa itikaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko ka ni Lolam? Diyak mo, tatang. Basta ingatangan nak ni Lola iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawid. Ikkan ka iti pagpletem. Kasaritak to ni Lolam, maipapanit detoy. Saanan, tatang? Amangan noong tanak ni Lola, no aramidan nyo ti kasta. Alang harod, lumugan ka nga rodan. At daytan ti jeep. Itad kun ti pletem iti driver. Agyamanak, tatang! Anya ti ko nang bayaw? Nakitam amagmag na ni Sheena ang nagapu iti pagadalan da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay ang masuron ka. Naawan matinted mo nga allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay ang nagnag na ti anak ko. Amangan nga ron nung napanmanin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamot ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungatak. Ay una yan ni nanang, no bilang ta insugal naman ng ti kwarta ni Sheena. Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Sana mabalin ti kasjay nga aramid na. Anay ko, Lola. Apay ka di manan ako dutendak. Nasakit. Apay, nagpulong ka kadi iti amam. Apay nga inong tanak ni antim nga edna. Gaputa nagnagna ka nagawid iti kalman. Nagdamag namin ni tatang no apay ang magmagnaak. Idin to tada ka no inted na kada kayo a kwarta. Ngam ko nakajak amo. Gaputawan mo't into diyo. Kasano nga addaitad ka? Kat inggatang ko nga rodan iti Diyos kan biskwit mo. Awan at talaga ti panunot mo. Sorry, Lola. Jakmot nga minamo kasta. Ala,
Kasaritam ti amam, ket ibagam nga awan ginastos ko a kwartayo. Nalawag ka day, Wan Lola, nalawag. Ngampang nga sa'yo, tadidak kumamot na nasaktan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay wita alawas ang napauluhan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggusto launay ni Roslyn kan ni Franca. Isu a kinasarita ni Don Pedro ni Franca, nga ikalay sana ni Roslyn. Tapno saan na idan apapanawan, iti balay kan lote da, nga insaldada kan kuana. Kinasarita mat ni Roslyn da itoy, nga da nakita na apaggatangan da iti aramatan da, intun kalaysada. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Frank, adda nakitang apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at nga asawa. Si kantulat na ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ang adan ay ayatek. Ikalay sanak, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay kan loteyo. Saan ka ko mga garamit iti banag apagbabawyam to iti udi na? Apay ko mga babawi Si kati kayat ko amakatakunay-nay iti tungpalbihang. Ngamsaan ka nga ay ayatan? Okay lang, Frank. Tamamati masurusuro nakto nga ayatan. Agkalay sana, ket awan to ti pagbabawya. Pangaasim ka di amari kandida, tadimon porsyentuan, dyan na utang ko iday. Inutak latan abayadan. Aging gaita, di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas. Kung nababayadam adagos, ngam di kamot nagbaybayad. Di ka agdanag, inutak abayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000. Takunam nga emergency. Ang insugal mo lagaya. Naimbagak mat ngayon inutak abayadan. Di ka di makaaw-awat. Tasi ka pa yun ti adaganas ng agungat. Kaya't mo ta ipabarangay ka. Anya? Apay, di mo kaya't adeng gantibidot mo? Sige, nukastamot laang, ipabarangay ka laangan. Ay, saan ta ka din apadakulan da ito'y mari kandida. Ikarek, inutak abayadan. Saan ko apagtalikudan? Daniel, anak, awan ka diti panggap mo ang mga asawa. Aglaklakay ka na, baro? Papa, awan pa niya mamung kanya kanobyan. amok to inton manobyak, Papa. Sino? Ni Angie. Ni Angie asi uutang kanyag? Wen, Papa. Sipod pa'y. Gusto akon kan kuana. Dahil lang, tadang aminan kayan ayat na. Tada ka di panggap mo ang mga gawkan kuana iti kayan ayat na. Awan, Papa. Ngam sa anak amawanan itinamnama. Nagadua babalasang dita. Amok dayta, Papa. Ngam no ita. Awan panggap ko nga agaram iti sabali. Gaputan ni Angie ti ay ayatek. Adakan ka dayta. Papa. Siya kung timang bayad itinatda nga utang ni Angie. Kaasi damat nga kapsat. Gapo iti dayta nga utang da. Sandan ang nakapagtuloy ang nagadal. Anya? Iswa siya kung timang bayad iti utang da kada kayo, Papa.
Ay, makapabuisit ta talaga. Agsasaro na ti umay agsingir kanyak. Da kayon tumat nga minanang. Di yu lang maisardeng ti agsugal. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, sumardeng ka man si kasusan. Di kay ngamin agsugsugal Insardeng ko, tatalaga nga awanan pagsugal ko. Agbaybayad ak itan ti adu nga utang ko. Isu nga ita, pagbaybayad tayo la iti utang tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyak, nagsardagak pa yan nga agadal. Gaputa dinak kabailan apagadalan ni Manong. Gaputa mapmapan iti utang tayo ti matmat gadan na. Di na konsideran! Tasaanak itan nga agsugsugal! Talaga ka di mo kahit nga umadayo, Tanji. Pangasim. Kasi tinakunak. Sa anak-anak kasagana, iti kayat mo ang mapasamag. No talaga nga ay ayatan nak. Sumurot ka kanyak. Ay ayaten ka unay, Frank. No kasta nga rod. Sumurot kan kanyak. Naawaga kong taygayem ko at taga Isabela. Ijay ti pagkamangan ta. Saan ko ang mabalin a panawan ti balay ni? Kaya't nga rod asawan. Adinak ay ayatan. No mapukawag iti biyag mo. Awan ko matipagpabasulan. Anya? Frank, anak, pangaasim. Ikalaysam ni Roslyn. San abalay tanapintas mo? Kanbak nang. Ado ti kwartana. Importante lang tati kwarta kada kayo, nanang. Amom ka di anak. Kunan ni Roslyn nga iso ti makaamo iti panagadal ti kamsat mo. Oh, di dakkel agin awa day taken ka. Kabalak a pagadalan ti kamsat ko. Basta mo nalakid di ti aginot. Tasaan lang nga iso ti gastusak. Agraman masapsapol tayo dito'y balay. Kastamatan ti adu nga utang nyo. Kasano tayo no papanawod na tayo dito'y balay. Umanay ka diti matmat gadam kas driver. Ganti tangdan ko nga aglablaba para ka na tayo. Pagabang tayo iti balay. Pagmatrikula ti kamsat mo. Kan para iti masapsapol tayo. Kano di mo ikalaysa ni Roslyn. Amang ano ikatan nakakas driver na. Mang sapulak iti sabali apang gada. Anak, nanamnam ay ti trabahom kas driver ni Roslyn. Kan suswelduan na ka iti dakkel. Ayatom ni Roslyn, tapno saan tayon nga agrigat. Dakkel atulong iti kabsat mo no ikalaysam ni Roslyn. Kaputa isunto ka noon ti magpaadal iti adem. Kasta tinasaw kanyak ni Roslyn, manang. Ti amo ni Manong Frank. Ikanak kano iti dakkel agatan, basta alukuyan ka amang liklik ka ni Manong Frank. Talaga nga rod nga agayat launay ka ni Frank. Kasano day tamanang? Ay ayatak ni Frank, Minda. Nasakit kanya no sabalit ikalay sana. Kat, anya nga rod ti aramidam, manang. Mangaramid ka niti pamuspusan, tapno da kayo matlang tagkatuluyan. Ngam sa anak-anak kasagana nga agpamilya. Sana ko napanunutan, manang. Makaamu akon iti bagig. Ay, sana mabalin ti kasta, Minda. Agladladingit kan tulakit di, manang. No da kami ti agkagasat ka ni Frank. Da kami lata ti agkatuluyan. Ngam no saan? Aglo tigasat ko kenkwana. Nalabit, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Imayak dito'y parlor mo, takayan ka kasarita, Anjay. May papanitian niya, nana. Mabalin ka de, awaswasa mo tayan ayatyo iti anak ko. Nana. Adan na kaitulagan ni Frank. Isano babalain? Waswasa mo ti ayan ayatyo adwa. Saan ka akayat amamanugang? Iso adi mo ko man ipilit pa'y. Gaputan no si kati mamanugang ko. Kanayon kanto apagikarwan. Tandaanam dayta. Nana. Nalawag ka di kan katimbagak? Saan ka apagan amamanugang? Mabit man lang. Itay pa'y adumdum mga iti bagbagam ka ni manang ko, Nana Doray. Nasaya, tanangag mo dagiti imbagak. Sige, ulitam nga ibaga iti kabsat mo, tamang ano di na maawatan dagiti imbagak.
Nana Doray, nakababain ka iti kasta nga ibagbagam? Apay, asino ka kuma nga agsasaw iti kasta iti kabsat ko? Apay, baknang kaya? Anya, Ibabain mo laang ni Manong Frank nga anak mo iti kasta nga ugalim. Agraraman ka kit di neta, manugal ka, bakit? Apay, ipagarup mo ka di, kayat nakamat nga agbalin akatugangan ti kabsat ko? Excuse me! Minda, Uston, sumarting kan. Bay anak lang, Manang. Jak magustuhan ti sasawin na ken ka. Kunamlan asino. Idinto tanay lumlum iti utang gapo iti sugal. Minda. Laglagi pam din bagak, Anjay. Saan ka kayat para iti anak ko? Iso aliklikam! Ma'am Roslyn, agyaman ak diti nagpintas a shoulder bag. Di na kun awagan iti, ma'am. Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to nga ipag mo. Ay, wen anya? Apay adi mo lukatan deta shoulder bag. Takitaam tilinaon na. Ha? Anya ka di tilinaon na? Kitaak man? Ha? Kwarta! Sagsasangaribo! Juan, agenroll ka. Tapno ituloy mo ti agadal. Pudno ka di? Sobra-sobra dayta, Susan. Iso ang mabalin mo lata ti gumatang iti kawas. Kanda dumapay nga arwatam. Ay na! Agyaman ak unay, Manang Roslyn. Agyaman ak! Dokasta, imay ni Roslyn. Wala nang. Ngam sinukon matlang ni Manong Frank. Kahit anya tintad na, ay sigurado nga da. Basta umay dayjay, at dalata itad na. Inted na dahito a shoulder bag ko. Kita am tilinaon na. Aday ta. Nay, hay, nagadumot na dayta a kwarta. Winanang, iso arumarak, tainak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, ikanak na rin mo iti kwartam anak ko. Nagaduday ta. Oops, di kay ikan, nanang. Ha? Kukwak lang daytoy. Kan para iti panagadal ko. Apay ngay adinak ikan. Uray 2,000 lang ang pagbayad ko iti utang ko. Ay, saan nanang? Para kanyak lang daytoy. Nagkunangamin amanugal kayo. Kasta itahan ti panagsasaom kanyak. Agpay sumit. Nadaan ka lang iti ado a kwarta. Kasta di panagsasaom kanyak. Basta di kay ikan iti kwarta. Amin lakit din amay gaman mi a kwarta ka ni Manong Frank. Kat mapan iti utang yo. Dita kayon. Rumarak. Inak gumatang iti agkakapintas a kawas ko. Ay, Susan, ikan iti kwartam. Dita kayon. Mabit lang, Susan! Ikan iti kwartam! Frank, isardeng mo iti nalatak a restaurant. Iti paboritok a panganan. Sige. Mabisina. Sika, di ka kadi mabisin. Saan? Upay kas na. Mangan kalat na. Agsangot na amangan. Sika lang ti umunag iti restaurant. Urayan ka lang diti kotse. Saan amabalin? Diyak kaya't amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Tumataar ka Ha? Agyaman na kaamin da. Kat, umay ka agpapukis? Ngam, okay lang matabuok mo. Malaksid no agpadalos ka iti ko. Umay kayo lasarong karan. Sinayang mo manan ti oras mo nga inmay ditoy. Naimbag kumamot no saan nga ado ti trabahom iti garden mo. Ayos lang. Kasano? Pangaldawan. Intay mang restaurant. Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customeryo. Mangrikap kayo kit din. Tayntay mang restaurant. Wen Manong, mangrikip kamin. Minda. Intakit din Manang. Italaang manan nga ilibre na ta ni Manong Daniel. Wala. Tulungan kayo na mangrikap. Manang Angie, kita ang dagiti umunag dito yung restaurant. Ni Frank. Asino itayan ti babae akadwana? Ni Roslyn, ti amo na.
Intayon, rumwar tayon dito eh. Ay, saan amanang? Umuna akong arumwar. Saan? Agtugaw ka lang, Angie. Awan ti dakas nga ramidan tayo. Mangan tayo lang. Awan tinas ka na pagdanagan. Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak deren. Kat umasidag dito ayan tayo. Bayaan nyo lang nga umasidag. Anya ti kahit asawan da ito Angie. Apay akadwayo ni Daniel. Ada ka didakas na iti dayta, Frank? Katsika, apay akaduam ti amom amangan dito. Amok ti kadwak. Anya ko matimadi iti dayta. Kasmet kada kami, aggagayam kami atalo. Anya ko matidakas na, no adda kami dito'y amangan. Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamdan nga agawan kanyak. Di kagdanag, jak agawan kan ka. Ngimpanag ko na, kat saan ka maibagay ang kuwana. Ngamin, di ka makatakder iti bukod mo asaka. Anya? Oh, kumit kita dito iti amo. Mapankan iti ayan na. Laglagi pang Daniel. Kaayan-ayat ko ni Angie. Oh, adto iti pagbayad yu iti kinan nyo. Bayad na kon. Kaasi kayo man. Sapay class a restaurant dito inastrakyo. Adi yu man lakinita no maibagay kayo ditoy. Nagalas ka talaga ti tabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutan yung ti kwarta. Kain kay agbayadan. Sana nanas ka na si kati agbayad iti kinan. Adda kwarta nga ibayad ni. Oh, talaga? Sika, adda kwartam? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. O saanon? Kukwamon. Iniggamamon. Iso anarugitan. Dita kayo. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukwam lang ta kwartam. Jakpagan ano? Anya ti mapasama ka, iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, dituloy ti seryata yu ita alawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nestasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawis ni Daniel dagiti agkabsat nga Angie kan Minda, ama pandamang restaurant. Iti napananda restaurant, at damat ijay da Roslyn kan Franca. Nasair ni Franca, gaputa kadwa da Angie ni Daniel. Inikan ni Roslyn da Angie iti kwarta pagbayad da, iti kinanda. Ngam addaraman ti sauna, apanang lais. Indiso na ti kwarta iti lamisaan. Ngam nakapungtot ni Minda. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagalas ka talaga ti tabas ti dilam, Miss Baknang. Oo, pidutan yung takwarta. Taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si kati agbayad iti kinan ni. Adda kwarta kapag bayad ni. Oh, talaga? Sika, adda kwartam? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. Oo, sanan, kukwamon. Iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayo. Yung barsak mo kanyak ti kwarta. Ukom lang ti kwartam. Jakpagan ano? Bastos ka! Awan respetom! Sika ti bastos! Minda, sumartang ka. Huston Minda, bayaman. Suron kon iti dayjay abaknang. Nagbayag ka iti unag. Kasanumat ngamin,
Pinagsasawanak ni Angie. Imbarsak na kanyak ti kwarta nga intad ko apagbayad da ko maitikin nanda. Anya? Ay, nagalas gayam ti ugali ni Angie. Inaramid na ti kasta? Wan, nabainanak unay itikas dyan nga inaramid na. Ola, pagandara mo to'y kotse, tamapantan. Papananta? Ijay balay, kayat ko ti aginana. Inton bigatan amapantay ti opisina. Frank, dito'y kapay balay, kaya't ka kapatpatang. Sige. Saan na ka di ang mabalin nga ayatan? Amumot ani Angie ti ay ayatak. Kasanon dayta? Addan nagkinaawatan da iti kadwa da alalaki iti restaurant. Anya? Saan mo ka di ang maawatan titigtig na ida? Agpagayam dalaan. Frank, bay amon ni Angie. Siyak ti ayatam. Di ka agdanag. Saan ka ngagbabawi ang mga kalay sa kanya? Mabit lang. Mangirwarak iti arak. Saan? Diyak kaya't ti uminom. Ramanan talaang ti ginatang ko nga arak. Naimas day jay. Mabit lang kay nakirwar. Gundaway ko itanday to'y. Idi pa'y laakayat ko nga aramidan day to'y. Ngam awan gundaway ko. Iso nga ita, agbaliki akon. Ikak iti agas ti arak apara kini Frank. Kat kalpasan na, agtinagan kanya. Sorry ka lang, Angie. Kukwakon ni Frank. Oh, at titibasong, Frank. Saan unay anapuno? Kunakan ka aramanan talaang. Saan tang agbartag? Oh, atoy. Sige. Anya ti... Roslyn, adda ka iti abay ko. Juan, naimas ti turog mo. Anya ti kaya't asawon da ito'y. Nagayatan taadwa tinapasama, Frank. Saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin? Tata Mario, ato tinaurnong ko a kwarta. Imbagla ang maikisay iti utang ko. 5,000 la day tata. Nagbayad ak ngamin iti rentak iti parlor. Binayada rin ni Daniel ti utang mo kanya. Di nakadimbaga. Ngam sa anak kay manugot, tata. Apay nga iso timang bayad. Kat siyak mo tinakautang. Ang binayatan nan. Isobliyo kan kwa na timbayad na, tata. Kat awatan nyo da ito ibayad ko. Di kay agdanag. Barang dakdakkel ton ti maitad ko inton sumaruno. Mananggun dawayak no kanunungak ti kayat ni Daniel. Ti utang ko, siyak ti mangbayad, tata. Agtaod iti bukod ko apagbannugan. Ada ka diti paraangan mi, Daniel? Nangyagak iti prutas, abokado kan saba. Insarak ni Minda. Dinakmat kaya ta pagawidan. Nasken nga urayak kano ti ilutluto na merienda. Kasta? Imbaw nak dito'y paraangan. Ta dito'y kakanon nga urayan. Kan, kahit ko ti agtugtugaw dito'y. Taboy buyak dagiti nagduduma asabong. Angie? Frank? Anya ter aramidem dito'y Daniel. Nangyagak lang iti prutas para kada Angie. Umanaw kan. Jack kayatin nga asit gampay ti kaayan ayat ko. Awan dakes na, no asit gak man ni Angie. Gapotag pagayam kami laeng. No agawom kanyak ni Angie. Agpin natay talangan. Sa anak amabutang kan ka, Frank. Huston! Frank! Di mo dangran ni Daniel! Huston! Di ka agdinangran! Saan ka akabutang, Frank? Nakasagana alumaban kan ka. Daniel! Pangasin! Agawid kan. Kaya't ko akasarita ni Frank. Nangigmutim baga ni Angie. Daniel, pumanaw kan.
Masairak gapo iti masansan a panagkadkadwayo ka ni Daniel. Kasano nga mo ang masansan ti panagkadkadwami ka ni Daniel? Kat man-mano ang makita ka. Pasensya kan. Ay ayaten kang amin. Iso adyak kayat nga dalalaki akakuykuyog mo. Numabalin kat umadayutan dito eh. Diyak kayat ti umadayo asisyak lang. Gapota sa anak tumutla na ragsak no di kakadwa. Frank. Umadayutan. Sukunan kayo kani mindayin ton rabi. Kat mapantayo di Isabela. Adda agur-uray at trabaho ijay. Frank. No ita. Kayat ko pala ang alipatan ti maipapan kadata. Anya? Ipamaysam ti imatang mo iti pamilyam. Tulungan pala ang ti inam nga agbayad kadagiti utang na. Ha? Awan ti inlimod mo kanyak may papan iti parikot mo iti inam. Kat kasta akmat kan ka. Ammom no anya ti parikot ko. Iti yadayo ta. Agtinulong ta. Tapno masulbar da kita aparikot. Timportante kat maadaywak ni Roslyn. Panagkunam ka di kat makatulong iti parikot mo ti yaadayo ta. Ang mga nuan adapay adumakal ti parikot. Ha? Frank. Waswasan tan ti amin kadata. No si kanto ti kagasat ko. Datan tulat ta ti agkatuluyan. Kat no saan. Nalabit asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Anya? Agwin naswastan Frank. Sulbarang pay nga umon na ti parikot mo. Kat kasta akmat. Pinungpanak. Nakitak akagap-gapo dito ini Frank. Pudno gayam. Nga agsinsin narak kayo pay lang. Anya? Ha? Saan ka ang maibagay ka ni Frank? Siya ti maibagay kan kwa na. Iso ang mabaling ka di aliklikam? Apay, mabutang ka ang mapukaw mo ni Frank? No talagang ay ayatan na ka. Saan siguro ang makisinarak kanyak ngagpakaasi nga umadayo kami dito'y? Anya? Apay, maaklon mo ngagkalay sa kayo nga oray si kalaang ti agay ayat? Saan ka kadi amabain? Ngam sa bagay, si kajay tao nga awan bibiyang mo itirik na ti sabali. Tinapatagkan ka, katipagayatan kan pakaragsakam. Mano ti kwarta ka sa pulam? Liklikam laang ni Frank? Awan serbi ti ado a kwartam. No saan na kan tumot laang nga ay ayatan ti pakikalay saam. Naglaing ka, sumo. Dita ka man langan. Mabitlaan. Binalas ka laang iti panang tungpang kanya. Asitgan kayo kumaitay. Nga makitakkat ka ba alam-alabanan ni Roslyn? Daniel. Uray siya, nakitak nga rin ti panang tungpan ni Manang kankwana. Si marunugayam ka ni Frank itay. Ngam saan nga amo ni Frank dayta? Winaswas kon ti ayan-ayat mi ka ni Frank. Iti kasta, saanan adumakal pa iti parikot. Nag-break ka yun? Sigurado ka iti dayta nga inaramid mo, Angie? Wan, Daniel. No jak waswasan ti ayan-ayat mi. Sigurado ariribukan nak ni Roslyn. Ngam sigurado mo't analiday ka. Gapo iti dayta. Awan anyaman na. Tatalaga adyak mapatganti kayat na. Ti umadayo kami adwa. Frank, manipot itan. Dito'y kan balay nga agnad. Iti kas na. Iti kanito akasapulan ka. Makaumay ka adagos. Anya? Di kagdanag. Nayunak ti sweldong. Ala, adakan ka dayta? Oo. Madlaw ko analiday ka. Di ka agliday akas na. Madadaal ti kinataer mo. Anya ka di ti paglidlidayam. Ibagam kanya. Barang makatulong akan ka. Di balay kan lote mi. Kaano nga ta mabayadan mi? May salaang tisungbat na dayta. Agkalay satan. Anya? Agkalay satan. Kat masulbaran ti parikot mo.
Nukasta, agkalaysa kayon kini Frank, iha? Sigurado ka? Wan pa man, agkalay sa kamin, sakbay amadlaw ti tiyan ko. Anya? Papa, isagana tayon ti kalay sa kami kini Frank. Oh, bagay ko kadimat laang tay kawas-kawas, Susan. Nas ka na napintasak itakalay sa ni Manong Mau. Wananang, napintas kayo. Kat, siyak, napintasak ka di matlaan? Ay na, bagay mo launay day takawas mo, anak ko. Nakapimpintas ka. Nana, rumor kayo kanon. Ing kayo ni simbaan. Agur-ura yan ti pagluganan nyo. Ay, nukas na. Intayon, nanang. Rumor tayon dito balay da Roslyn. Kablaawan kayo, Manang Roslyn, Manong Frank. Ay na, nakapimpintas ka, Manang Roslyn. Agyaman na, Susan. Kat nagtaarmat ni Frank. Siyempre, napintasak nga inana. Wala na. Ay kablaawan kayo. Nakaragrag saka, kaputa nagkalay sa kayo. Oh, Manong Frank, kaslasaan ka naragsak. Umisap ka ba't Saan daklatan nga kan na? Frank, please. Umisam ka. Di ka agliday akas na. Lagi-lagi pang akalay sana. Wen mat, anak ko. Tada ka maabaid ka nagiti sa kailiyaw. Umisam ka. Taday tati maiparbag. Uston, Manang. Intay pa'y ngagsang sangit ka. Angie. Kung nakadyak ang sangit, ngamdyak ka maalan. Nagkalaysan da Roslyn kan Frank. Husto, Angie. Ay, nagko na ngamin ngayon tulok mo nga agkalaysada. Sa ita, agsangit-sangit ka dita. Sige lang, Angie. Isangit mo lata. Malaganan tirik na yung isangit mo. Adda kami lang dito parakan ka. Amin dagiti regalo mi ni Frank. Kukwayon. Ay, nagaduda kita, Roslyn. Ay na, nagduduma. Kan, agkakangina pa'y agamit iti kusina. Kan, nagpupuskol nga ules ti daduma. Wan, kukwayo amin dagita. Ngamin, nagaduti gamit mi iti balay. Saan mi ang mapaggigiddan nga usaran? Ay na, pagyamanan mi una ay Roslyn balasang ko. Katangay nagkalay sa kamin kini Frank. Ikan kayo iti kwarta. Ha? Ikan na kami manan iti kwarta, Manang Roslyn? Wan, kasapulan niyo una iti kwarta. Saan ka di? Nang runa, taagadal kanto, Susan. Ay, Wan, Manang. Amin akasapulam iti pagadalan nyo, ibagam lang kanyak taipay ko. Siya kun timang paadal kan ka, aging ga ang makalpas ka iti kolehiyo. Nung nalidayak, dito'y turod ti kanayon na papanak. Kat dito'y makalangabak iti presko nga angin. Kan mangag ko ti uni dagiti tumatayab, kadagiti kay kayo. Iso ang maliwliwaak. Daniel. Sumangbay man tiliday iti biyag tayo. Ngamnas kan nga agbalin tayo anatibker. Tadumteng tulat ta ti baro nga agsapa. Naliday ka man ita, gapo kan ayat. Ngam iti masakbayan. Dumteng tumatla ti lalaki ang maikari aparakan ka. Agyamanag. Gaputadda ka ang mga andingay kanya, Daniel. Wen. Ang daklat ta parakan ka. Sigala ko man ni Frank, Daniel. Sigala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding nga parakan ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaan ngam ni Frank. Asino tinaituding apara ken ni Angie,
Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, winaswas ni Angie ti ayan-ayat da ken ni Frank. Ngem nagsangsangit da itoy, idinaamuan na ang nagkalaysan da Frank ken Roslyn. Kasta unay matiragsak da nana Doray ken Susan. Gaputa amin a regalo da Frank ken Roslyn, iti panagkalaysada. Ket inted ni Roslyn kadakwada. Kabayatan na, bayat ti panaglidliday ni Angie, saan nga inadaywan ni Daniel. Ket isu tinangan andingay. Inawis na daytoy, ket napanda iti turod. Gagayam, denggen tituloy ti seryeta yu taalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Naliday ka man ita, gapukan ayat. Ngamiti Masak Bayan, dumteng tumetla ti lalaki ama ikari, aparakan ka. Agyamanak. Gaputa adda ka amangan andingay kanyak, Daniel. Wen, adda aklat taparakan ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding aparakan ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. No apay anas ka na masaktan ak pailaan. Gapukan ayan. No agayat ka, namnamaam adumteng ti pan nakapasakit. Pasag namin dayta. Tinasken, agbalin ka anatibkar, ket di ka paabak kan liday. Sa dino tinaggapuan niyo? Ijay turod, papa. Impasyar ko la ijay ni Angie. Payakas lagsangsangit ka, Angie, balasang ko. Kwa, tata. Nagkalaysang amin ni Frank akaayan-ayat na. Apay ngay. Nagpintas ka? Ngam sa baliting kalay sana? Nagwinaswas kami, tata. Isuan nang ikalay sa iti sa bali. Ano ang mga numasikugan ti babae? Takas tamit ket ti daduma. Mabali na kasta, tata. Manyangay garod. Kasta talaga. Daniel, ingkayaw iji kusina tayong kayag merienda. At dahil luto ni Simang at ambutambong. Wen, papa? Ala, sumurot kan ka ni Daniel, balasang ko. Ingkayag merienda. Wen, tata. Kasanungay, abalayan, Pedro. Saan ka din asingaran iti utang ko? Tanagkalay samot da Frank ken Roslyn. Naglalaing amon ngay. Tadi ka ket singiren. Agbayad kalata. Ha? Kendi nagmanaw-awagan iti abalayan. Awan abalayan ko arupat kwarta. Ha? Kasano anak ko namti kasta abalayan? Di nakawagan iti abalayan ko nagmet. Ha? Senyor Pedro. Agbayad kalata iti utang mo. Gaputa kanayon da kayo gayam nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Anya, ngam ko nam ide, ano agkalay sa dagiti dua, katlipata munti utang ko. Swerte kamitla unayen no kasta ti aramidag. Kanayon na kayo lang aruden nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Ita, di ka pa agbayad iti utang mo. Ha! Saan na mabalin? Nasken agbayad kalata. No kasta, agurnungak pa ay sakbay abayadan ka. Basta pangaasim ko masenyor, saan na kami apapanawon ka ni Susan ijay balay, tawan pagkamangan may. Malaksid no dito'y kamin balay mau nga agnaad.
Itian niya gapo? Ay, no kasta, pang-aasim nga ron, saan na kami apapanawon ijay. Kat agurnungak pa, iti pagbayad ko kan ka. Kasano itan, Frank? Ulbod mo't gayam ni Senyor Pedro. Kunana adin akong singiran iti utang ko, nagkalaysa kayo ka ni Roslyn. Ngam, singiran nakbatlat ta. Anya? Ngam kitday, saan na kami apapanawon ka ni Susan? Kat orayon na ang makaurnungak iti pagbayad ko. No kasta, sana nagtungpaliting ka rin, ha? No amok lakas to'y. Imadayo akla ko man. Awan ko mati napasamak akalaysa. Huwan nga rod Ulbud mat gayam. Dumawat ka ka ni Roslyn iti pagbayad ko iti amana. Ado ti kwartada na ijay. Anya? Alan anak, sigurado nga ikan na ka ni Roslyn. Gapo ta ado ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank. Asaan yun asingiran ti inana iti utang na. Apaman nga agkalay sa kami. Ngam imbabawi yung mat. Gaputa sobra-sobra tit itad mo kadakwada. Sikapay gayam timang papaadal iti kabsat na. Saan nyo kuman asingiran ni Nana Doray, Papa? Bayan yun. Total, ado ti kwartayo. Ipagpagapuyo la kuman kanya. Ngem iha. Anya langan ti makunan ni Frank, Papa. Sana mabalin. Agbayad dalata nga uray inutenda. Iti kasta, awan met makunada kanyak. Ngam, Papa. Jak itulo kalibrilatan tidak kalagatada na ala ni Doray kanyak. Naglalaingan danda kita pamilya. Pangalak nga rod iti itulong ko kaninanang apagbayad na iti utang na. Kat di nakmatan susuyldwan. Di kagdanag. Di kwarta matan. Siyempre, agasawatan. Nas ka namang sapulak iti panggadak. Sana mabalin namang namnamak latagan kan. Ura niya di ta na trabaho ti sarkak, basta nadalos. Agsweldo ka lata. Tulungan nak iti opisina. Kan siyempre, si kalata ti driver ko. Mangtangdanak kadipay iti sabali. Nasaysayat mo't lang dahil ti adama ko na asweldo. Juan, agsweldo ka lata. Hello, Angie. Frank? Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Apay nga imawag ka. Kailiw kang aminan. Diyak ka bala na di ka makita. Mabalin ka di nga kita ta. Adan asawam. Di mo riribukan ti biyak yo. Agkita ta ko ma. Ure maminsan lang. Pangaasim. Anya? Dumngag ka iti bagakan ka. No sa dino ti pagkitaan ta. Sige. Ibagam no sa dino. O sige. Urayan na. No kasta, rimwar na Angie. Wen manong Daniel, ada ka no kasarita na tao. Kasta gayan. O sige. Umayak to lang araw din ni Jebalayo inton rabi. Wen manong. Ayan ni Angie. Sika? Apay ngay may ka dito'y parlor, Miss Baknang. Agpapukis ka di? Ayan ni Angie ko na. Rimwar, ada ka no kasarita na tao. Ada ka di masapol mo kankwana? Dagiti awanan bain. Amangan no nagkita da adwa. Anya ti kunam, Miss Roslyn? Nagkita da Angie kan Frank? Naka-off ti cellphone ni Frank. Kan awan mat ijay balay da. Kan awan ni Angie ditoy. Kaya't naasawan. Nagkita da. Nakadanon tan diti kabangibang alugar. Kat hotel to'y simrakanta. Awan makamam mo ka data titoy. Ita, anya ti pagsaritaan ta. Kaya't kala amarakop kan maagkan, Angie. Kailiw kan. Anya. Angie. Angie. Saan ang maiparbang da ito'y Frank? Agam simurot kang kanyak, saan ka di? Kaya't nasawan. Ay atin nakpailaan. Juan, ay atin kapailaan. Ngamjak kayatan ti masaktan pa'y. Angie. Frank. Ure maagkan kan maarakop ka lang. Saan? Nagbidutak gayam iti isusurot ko kan ka. Umuna ako na rumuar. Saan? Pangasim.
Adan asawam, Frank. Aglin ni Patan. Diyak kayat amailaw anta. Gaputa sigurado ang nariribok to tibiyag ko. Sige, umana akong armuar. Anya? Dahito yan ti maudi apa nagkita ta, Frank. Di ka gibuong! Sa dino tinapnapanam. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Nalubat. Sa dino tinapanam. Inawagak tinam. Ngam awan ka kano ije balayo. Ita, sa dino tinapanam. Tadi ka nagpakada kanya. Adala kinasarita ka tao. May sagayam. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak? Ni Anje? Ah. Napan kayo nag-hotel? Sumardeng kan. Di mo iraman ti sa bali a tao. Ha? Iti kanito amadoktalak nagsarsara kayo kini Anje. Ha? Nasaysaya at laangan agudasak tibiyag na. Anya? Laglagi pamday ta, Frank. Saan ka aluklukon? Iso adyak kayat aluklukon nak. Saan ka aluklukon? Adon ti gastos ko iti pamilya. Siyak ti mang papaadal iti kabsat mo. Ket adon a kwarta ti ininted ko iti inam arupat kwarta. Huh? Iso adi nakpadpadasan alukon. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatan pa lang ni Frank. Iso asimurot ka kankwana. Juan Daniel. Ngam na imbag tanaka amiri sa kadagos. Katrimwarak iti hotel. Dakkal abiddo ti isusurot mo kankwana. Daniel. Saan mo nga ulitin? Si kamot lati madadaal. Juan, Daniel. Ala, umunig kan. Tagawid akmanten. Rabiin. Sige. Ket agyaman ak iti isa sa rungkar mo. Domingo inton bigat. Rumar tayo. Intay makimisa. Kanagpasyar tayo. Siyak ti makamo iti gastos. Ha? Sukunan kayo kaniminda inton bigat. Ala, agawid ako. No kasta, sukunan na ta ni Manong Daniel inton bigat, Manang. Juan. Sa bagay, ada ko tsena. Ay, amom ka di, Manang. Madlaw kong agayat kan ka ni Manong Daniel. Minda. Wan, Manang. Kan makita nga bagay kayo. Sumarding kan. Noan niya laditan ti sasawam. Manang, lipatan mo ni Manong Frank. Kat sursuruam nga ayatan ni Manong Daniel. Agbagay kayo launay. Alakit din. Maturugtan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige, Manang. Good night. Ala, rumortan. Mapanta makimisa. Mapanmadanan ng kansusan. Agsasabat tayo, Jay. Damo ka di ti inam aman nugal ti makimisa. Nabayagan nga insardeng ni nanang ti agsugal. Naimbag man. Tadi na insalda ti kararungwana kin ni Satanas. Tapno lang ang adda pagsugal na. Anya? Okay. Agrubat tangarudan. Tamapanta makimisa. Pumanaw tayo pa lang dito. Atendaran tayo lang ti may kadwa amisa. Apay. Apay, Manong Daniel. Liklikan tayo da Frank. Nakita ka simrak da dita simbahan. Kasta ka di? Ngam, anya ko, Manong. Intayon. Agsubli tayo iti may kadwa amisa. Ala, agkape tayo pa eh. Nagbanglo ti kape da dito ya. Wan nga rod, Manong. Agyaman kami kan ka, Daniel. Sikati mangliwliwa kada kami. Napudno ka agayam. Kastamat ti ko na dagiti gagayam ko. Nagasat ti babae ang makatakunaynay mo. Agpaaram ka ngamin kan kwa na Manang. Minda. Aguro urayak latakin ni Manang mo, Minda. No sikat agbalin abayaw ko, Manong. Ay sus, nakaragrag sakak Taapay. Ngamin, nakasingsingpet ka. Saan laaday ta? Nataer ka pa'y. Pagkat katawawin nakmanan ako nakminda. Alakit din. Ibusan tayon ti kape tayo. Tama nga no agbaaw. Kan amang ano maladaw tayo iti maikadwa amisa. Ay
Kastoy ko maakanayon. Tunggal agga po tayo ang makimisa. Ilibre na tayo ni Roslyn iti restaurant. Wen nga Rod, agkakaimas pa iti in-order tayo. Awan parikot iti dayta. Kat dagiti ditay may boss, yawid yun. Isupay. Ay kanwan gayam. Mabalin ka di nga ikanak iti kwarta, Roslyn. Anya? Uray siya, manang Roslyn. Kasapulak ti kwarta para iti pagadalan. Kasna? Okay, ikan kayo. Namnamauklatan dumawat kayo, itaan nagkikita tayo. Di mo ikan. Ay, saan ka kumud kontra, Fra? Manong, kasapulak ti kwarta. Siya kung timang Ted. Bayawan, Frank. Ikaklatay dan. O sige, mangantayo pa'y nanadoray. Sakbay nga ikan kayo iti kwarta. Mabalin ka din ngagbalbaliw kayo, nanang. Amok ngagsugsugal kayo pa'y lang aging gaita. Barang mga baka, kat mabayada kung ti utang ko ka ni Senyor Pedro. Isulaan ti jak pa'y nabayadan. No diyo kayat nga umadayo agbalbaliw kayo. Ikang kayo iti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoyo. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Sige. Agbalbaliw kayon. Tano saan? Pumanawak. Mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Ket iti kaano man, sa anak ton ngagsublipay. Agbalbaliw nga ta ni Nana Doray. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawagan ni Frank ni Angie. Kat kinid daw na nga agsarak da kuma. Gapo, takailiw na launay daytoy. Pinatgan nga rod ti balasang, kat nagsarak da iti sabali a lugar. Kayat nga arakupan kan agkan ni Frank, ngem nakaamiris daytoy. Kat nasauna, ang nagbidot gayam asimurot iti daytoy. Iti may sangal daw, kinasarita ni Frank ti inana, maipapaan iti panagsugsugal na. Kat ikkan nalangan daytoy iti pagpuunan na nga agnegosyo. Gagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoyo. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Sige. Magbalbaliw kayo, nanang. Tano saan? Pumanawak kat mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Kat iti kaano man, sa anak ton ngagsublipay. Nulakit podno nga ikanak iti pagpuunak. Di agnegosyo Diyo sayangan ti ipay ko kada kayo apanagtalag, nanang. Nagpuskul at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manen kanyak iti kwarta. Di nala mauray asyak amismo ti mangtadkan kwa na. Saan ka di akasta ti kayat mo? Ti ikam ita iti kwarta. Tapno mapatgan ti kayat mo ngagkalay sata. Wan, ngam sobramat. Awan babain na. Basol mo, tainik kam. Mabalin mo't adi mo ikan. Ikaklat na. Tapno awan maibagan na. Metlagayam. Ngam apay nga dapay lamasaon. Talagamat ngamin ang nagpuskul ti rupa ti inam. Tapno di ka nagsawi ti kasta ka ni nanang. Di mo ikikan. Uray agpakaasikan ka. Uray syakton ti mangtad. Anya ko matinagdumaan na. Ti kwartang kat kwartak mat. Ti kwartak
kat kwartam. Agtrabaho ak. Kaya't ko dati agsweldo ak. Diyak kaya't agtawad kan ka. Tasaan ama ko na asweldo. Oh, adto'y ti kwarta masapul mo, Susan. Apay nga rod amasuron ka. Apay, agbabawi ka amang papaadal kanyak, manang? Nagbabawi ka. Ibagam lata tamabalin ko matagsardeng kat. Narigat mo't numapilpilitan kalagayam amang ted iti kwarta. Wan, talagang agbabawi at gayam amang papaadal kan ka. Ha? Numabalin, isardeng konti mang ted kan ka iti kwarta. Ngamin, gastadora ka, kunamlanbak nang ka. Anya? Ha? Manipod ita, ni Frank timangtad iti kasapulang. Saan asyak? Awan babain mo. Nanang, manumatan abulan ngaglaklako kayo dito talipapa. Nagbiit nga imadutila ako yung Wan anak ko, mabainak ngaminan ka ni manong mo. Iso anagam amirisa. Nasken nga agagata, tapno addalat ta maurnong ko apagbayad ko iti utang ko kani Don Pedro. Isulaengen tinabati pa'y anak kautangak. Kat, adda ka din naurnong yo? Adamot kiti base. Inakto manan ibayad, ta isupay amaksay. Kat si Kangay, kumusta ti panagadal mo? Ayos laang, nanang. Igaad mo ti agadal, tapno awan ti makunaken ka ni manong mo. Taiso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo, ijay pagadalan. Manang Angie, awan ka di pa'y lang ti panagayat mo ka ni Manong Daniel? Di mo pa'y lasungbatan. Sayang, numaagaw ti sabali. Anya? Apay nga apuraan nak aya. Ang mga no, damang pikot kan kwa na manang. Sayang. Unay kan aya. Isuti kayat ko aparakan ka. Ala, bayam, taamirisak anaimbag tiriknak. Papanam ka di man ng Daniel. Nabanog ka nagapoy di garden. Ngim nakapalas kamet. Mapanak ije balay da Angie, tatang. Sarong karak la ida. Ken inak ida ikan itinateng kan prutas. Apay, di nakapay ka di sinungbatan. Saan pa'y, papa? Ang mga nudi nakakayat. Nudi nakayat ni Angie. Anyang arud na'y. Maklon ko. Nalabit asan ada kami ti agkagasat. Apay ka di anarabyan ka si Mangpan. Nagkita kayo kin ni Angie? Kanayon ka dilatan apagim imunam ni Angie? Wan! Gaputa aging gaita. Isupay laang tilinaon ti pusom nga agpapan ita ama si kugakon. No nagsikog ka man, gapu matla dayta iti pagayatam. Ken husto ka. Aging gaita. Nilattaan jiti ay ayatek. Ken ad-adda pay asaan ka amayat gapu iti ulbud nga amam. Anya? Imbaga na idi nga no agkalaysatan. Lipatan nan ti utang ni nanang kenkwana. Ngimsan met? Nuamok la ko makasta. Imadayo akla ko man. Anya? Adang trabaho. Iso asan mong itan nga igam titenged ko. Di ka agaramit itijak kaya ta isina ka. Frank? Saan ka nga ay ayatan? Ket nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie ti ay ayatek. Saan asika? Hello, Mando? Wan? Di kagdanag. Apaman ngagbaligi ka. Itad konti kwarta. Wan, Mando. Ukwayo ti amin agundaway. Wan, basta laglagipan nga awan pangibagbagaam asabali. Tapno maprotektaran tinagan ko. Okay. Bye. Mapukaw to ni Angie iti imatang ni Frank. Diyak itulo.
Ngadda sa bali a babae iti puso na. Siyak lang. Ada tao, mabit lang Daniel, inakilo ka tirita. Sige. Ha? Sino kayo? Anje, rumor ka. Antala kayat ni ngay baga. Ha? Oh my God! Ay! Tikan niyo! Kadita! Naawa na natitipot! Oh my God! Tibo ko! Iba't ang tibo ko! Asino tinangbilin kan ka nga italaw mo ni Angie, ha? Kwa! Awan! Asino? Sige, ibaga ko. Ni Roslyn. Tinangdanan na kami kaniko daw. Nakatalay. Anay. Apay akayat ni Roslyn akam maganyo ni Angie. Diyan mo. Basta tinangdanan na kami. Inapot ti lalaki ti agong ko baba ni iti panyo. Kat napukaw ko ti puot ko. Inalak iti video ida. Kat nabatad ti kinunana at tinangdanan ni Roslyn. Ni Roslyn tinangtangdan kadakwada. Kam maganda ka kano kuma. Kat idatagda ka kenkwana. Saan latangag sardeng ni Roslyn? Idinto ta asawa na lang arutan ni Frank. Anya ti plano mita? Agkalay satan, Daniel. Anya? Wan, agkalay satan. Tapno sardeng anak ni Roslyn. Jak umanugot. Di kagdarasudos, Angie. Sana day ta ti solusyon. Ikamang ta iti pulis tinapasamakan ka. Ada video kas pamanagnak manang. Agkalay satan, Daniel. Day tati pangadeng ko. No addan asawag. Sardeng anak mat siguro ni Roslyn. Kumusta, Tim? Paramid ko kada kayo, idirabi. Pasensya, ma'am. Saan kami nagbaligi? Anya? Awan pa'y serbiyo anatang danan. Kadjay kadwak, ma'am. Timarayan. Naging gaya ta kadjak makontak. Awan pa'y serbiyo. Isublik ti kwartam. Saanan? Basta ti kayat ko. Kamagan nyo. Kat ipan nyo iti imbagak apang ipanan nyo. Rumor tayo ta. Ada sabton tagayam ko. Itaman pa'y nga awisan nakarumor. Idinto ta dinak pa'y pulos inawis nga agdig. Nagsagana kakit din. Okay. Urayan kayo ti kotse. Sige, Frank. Agpilasak lang. Ayan dagiti gagayam mo ako na. Kaya't kumat ida ama-am-am mo. Sumungadan. Anda kamin. Kumusta? Angie? Nakigtot ka nakakita kanya, Roslyn. Frank, anya ti kayat asawan da ito'y. Siyak tinakisarita kini Frank. Tapno agkikita tayo, Roslyn. Sinayang nyo lati oras ko. Dita kayo. Oops! Di ka pumanaw, Roslyn. Di ka agdanag. Kaya't kala makasarita. Awan dakas nga aramidakan ka. Nang runa kat masikog kan. Masikog ka lang arodan. Ngam pagaramidan nakpailaang iti dakas. Saan ka kadipailaang a kontento nga inkalay sana ka ni Frank kat masikog ka itan? Apay. Madlaw mo kading aging gaita kat siya pailaang ti ay ayatan ni Frank. Dahita ti rason apakamagnak kadagiti tao. Anya ti sasawa. Ada video mi. Akas pamanak na Roslyn. Nagpudno tay may sa ataom, asikatin ang tangdan kadakwada. Saan apod na dayta? Frank, tulungan na kuma. Isakit na kumamat nga asawang. Kasano na ka nga isakit ni Frank? No saan nakamat nga ay ayatan? Sumardang ka! Roslyn, kasano na ka amaayat ni Frank? No nagdakas ka matatao. Aday tala kwartam ti pagkarit mo. Nita? Idi ka nito nga dadakas sa mapasama kanyag. Sikati numero 1 akang maganda kiti panakabagiti lintag. Sana nga gunay ita, kontrakan ka. Gapo ta ipagpagapok iti sikog mo. Kastamutan ka ni Frank.
Ngam no ulitam tupay. Saan kan nga atrasan? Kan kayat ko nga ipakaamukan ka. Nga kalaysa kamin ka ni Daniel. Ha, Juan? Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang riribok kan tupay. Saan da ka nga atrasan, Roslyn? Gapota kabailan da ka alabanan. Frank, addanton anak yo. Ornosan nyo ti relasyon nyo kasagasawa. Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat masigurado anaragsak to ti bangonan mi a pamilya. Kasta kayo kumamat iti asawam. Angie. Ayatan kan ipatag mo ti asawam, Frank. Isurom iti nasaya at akababalin. Iti kasta. Dinan ulitan ti agaramid iti dagas. Ngam, sakbay na. Kaya't ka pa sagutan, Angie. Anto yun? Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikanyak. Juan, paikalay sa akin ka, Daniel. Ha? Oo, dagiti ado. Iti sangot na asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. Ha? Oo, talaga. Masairak. Ngam naskin nga klonek. Asan ada kami kagagasat ka ni Angie? Hoy, Frank! Apay adi kagsao? Wano? Nasair ka itinakitang kadagiti doon. Saan ka nasair? Panagkita kat isulat ti may karit itunggal maysa. Amok ama ipaaya ni Daniel itinanam ay panagbiag ni Angie. Maipaaya na tinasaya at masakbayan para kanduhan na. Iti dahit na ang panagsarasarita. Talaga masair ka. Aklonak, masairak. Gapo tayo ayatek ni Angie. Ngam aklonak tigasat ko. Asi ka tinagtinagak. Kit ita. Iti ka nito apagaramid ang pailang ni Angie iti dagas. Jak agpangadu amang isinakan ka. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga amapukaw akong iti imatang mo. Pakaragsakak unay, gapot pa ikalay sa kakanyak, Angie. Day talaan ta ang mga no saan kanto ang naragsak. Saan ka ang narigat nga ayatan, Daniel? Angie. Husto ti kabsat ko. Nasika ti pakiasawaak? Saan ak tong agkonsumisyon? Gapot na nagagat ka. Nasingpat ka pa'y. Kat paikalay sa akin ka. Kat saan ak tong agbabawi iti dayta. Maragsakan ak unay amakangag iti dayta. Agkalay sa nga ruden iti mabiit. Ngamsakbay na. Kaya't ka pa'y apagdamagan, Daniel. Awan ka di matlaang ti makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata? Ngam addamat gayang makalapad. Iso nga itapay. Kaya't ko amaamuan. Adda nga talapad, iti kalay sa da Angie, kan Daniel. Gagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta ita alawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sakbay nga agkalay sata, Daniel. Kaya't ka pa'y apagdamagan. Awan ka di matlaang makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa ang mga no agkalay sata, ngam adamad gayang makalapad.
Iso nga itapay, kayat ko ama-amuan. Awan, Maipasiguradom ka di dayta? sipud pay. May salaang ti inayat ko. Si kalaeng. Saan akon anagaram iti sabali. Gaputas si kalaeng ti ay ayatek. Ngawray amok nga addaan kan iti kaayan ayat. No kasta, awan nga rod tilapad apa ikalay sa akan ka, Daniel. Itatanalpasan ti kalay sayo. Kaya't kung agdaet kayo niti balay, iti kasta agbalin ang naragsak na iti apagtaengan. Nabayagan na nakaulimag na iti abalay. Anya ti makunam iti nakuna ni Papa, Angie. Sige, Papa. Umanugotag. Ngam kasanon ti balay mi. Sana parigod na ita. Tagawid kayo matla jay sagpaminsan. Mangala tayo ni ti caretaker. Sige. Kasaritak ti kabsat ko, Papa. Sana ko na sumuro ti balay ti katugangan manang. Kasanon to'y balay? Adan to ag-caretaker dito ay. Kayat ko apat ganti ama ni Daniel. Tapno awan masauna kanyak. Ngam kayat ko asumurot ka kada kami. Tadyak kayat ama isina ka kanyak. Okay laang. Uray sa balin ti pagnaidam manang. Kabailak mat ti bagik. Saan ang mabalin? Inton adanton pamilyam. Dito'y kayon to balay nga agnaid. Ngam no ita, kayat ko asumurot ka kanyak. Jak kayat ama isina ka. Saan to ngagtal na ti panunot ko amang pampanunot kan ka? Alangarod manang, agtong palakkan ka. Susan, dito'y kapailaang talipapa. Aglako ka, tabapanak iti ospital. Ospital? Kunayo, nanang. Naragsak kayo man. Ay, naganakan ni Rosleng. Kat babae ka na. Kasta tinyawag ni manong mo. No, kasta. Nagpas nga'y gaya man ni Manang Roslyn. Wan, iso nga agbantay ka pala ang dito'y talipapa. Tamapanak iti ospital. Inak mangipan iti daduma akasapulan da. Agyaman na, tayo may kayo, nanang. Wan, balasang ko. Ayan ka din ni Frank. At dala na pan na ginatang, nanang. Ay na, nakaturog gayam ti apukok. Kaya't ko mga ubaan, mga numalukag, nagsangit. Ay, anya nga'y tinagan ti apukok. Roslyn Frank, nanang. Ha? Roslyn Frank? Naganyumat ka ni Frank? Kasta timpanagan ni, nanang. Hala, kat mayat nga ron, balasang ka. Kasto'y gayam ti aganak, nanang. Nagrikat. Ay, katuwan, Ngam na punas amin asakit anariknak. Idi nakitak ti anak mi. Adan anak yo. Kat sapay lakumata naragsak kayo nga agasawa. Nanang, pakawanandak iti kalabas. Nagbalinak abastos amanugang kada kayo. Ha? Kastaak mo't balasang ko. Pakawanan mo, nagbalinak arupat kwarta. Ngam do ita, talaga ang nagbalbaliw akon. O nanang, agbalbaliw tayo para itinasaya at amasakbayan tayo. No kasta, agadala kon manang Angie, manong Daniel? Wen minda. Da kami ka ni Daniel timang paadal kan ka, ading ko. Agyaman ak no kasta manang. Kaya't may amadaan ka itinasaya at amasakbayan. Iso nga igad mo kumati agadal, ha? Wen manong, ikarik, igaad ko ti agadal. Nakasangpot tayo dito'y balay, manipod ospital. Iso nga ginanakan, tagluto iti kanam. Kayan kabayatan ang nakaturog ti anak ta. At damat ti katulong agluto. Kaya't ko siyak ti agluto para kan ka. Agyaman na, Frank. Nakaragrag sa kakitan. Gaputadan anak na. Kan marik na ngay ayatin na kon. Naaklon kon asa na para kanyak ni Angie. Kan nagbalbaliw kan. Iso na sursuro kan ngay nayat. Sabay la ko maa.
Dagtultuloy ang ti panagbalbaliw mo. Wan, ikarit. Saan kun adang ran ni Angie? Kan nasaya atan ti panakilangan ko iti kabsat kan ti inam. Kastamatan iti tattao iti aglawlaw ko. Nasayat no kasta? Diyak kaya't amapukaw ka kanya, Frank. Nang runakit adan anak ta. Agyam anak no kasta. Itataddan anak ta. Baliwan ta ti mangrugi. Padakkelan ta ti anak ta iti nasayat asursuro. Ala! Nag-cute ni baby. Ubag ko man. Bayam ta nakaturog pa'y laang. Oh, abalayan. Ata kayo gayam. Ay, Senyor Pedro. Umay misarungkaran to'y apok. Apo ko ta, kunam Ha? Ay, apo ko ta, kunak kuma. Oh, Susan, kumusta mo't ti panagadal mo? Nasaya at mat, senyor. Igagaad ko ti agadal. Ala, igagad mo ti agadal. Tapno agtrabaho kanto iti negosyo. Alaan kanto kas may sa akatalag. Ha? Basta igagad mo ti agadal, ha? Wen, senyor? Wen gayam abalayan. Tiudi mi ti utang mo kanyak. Saan mo nabayadan? Ket ibay-bayad mo kanyak, ipaay kumutlaang para kini Susan, para iti panagadal na. Ha? Manipo dita, agbalin tayo kumananaragsak, gaputaddan apo ko ta, abalayan. Abalayan. Manang Roslyn, agyamanakan ka, ha? Ngamin, no digapukan ka, saan ko kumaan na ay tuloy ti panagadal ko? Ngam ita, ti kabsat mon ti mangipapa ay iti kasapulam. Ket, ikarik manang, agadalak ana imbag. Para matlaang iti masakbayam. Manang, apay asaan kan asuplada? Nakaan-anos ka, itan iti panagsarsaritam. Apay, kayat mo ka di asuplada aklatan? Ay, saan Kinapudno na, manang. Ad-addan apimintas ka, iti imanos ka. Anya? Iso nga ita, na in love ni manong kuken ka. Pagyamanak unay. Makitak itan tiragsak iti rupa ni manong ko. Iso naragsak kami mat kaninanang. Wan, agbalin tayon anaragsak, Susan. Sorry mat iti kalabas, manang. Gaputan na puskol ti rupak, akanayon nga agkid daw iti kwartam. Idinto tapangilibrek lang kadag iti gagayam ko. Takayat ko lang tagpasikat kadakwada nga ado ti kwartak. Ngamno ita, ammo kun ti aginot. Saan akon agastadora? Nagbalbaliw akon, manang. Nasaya at launay, Susan. Maragsakan at, tanagbalbaliw kan, akas kanya. Adda na pagsaritaan mi kiniminta, Angie. Nga niya. Umadanin ti kasangay mo, ket rambakan tayo. Naskan ka di pay? Mangangay tayo iti party dito'y balay. Kat awisen tayo amin agagayem tayo. Mangparty tayo iti baboy. Ay, saanan? Birthday laang mangparty kan iti baboy? Anya ko ma. Kat adamot baboy ni papa ama parte. Inapod no na. Dayta ka no ti regalo na ken ka. Ha? Awisen ta da Frank and Roslyn. Anya? Wen Susan, umay kayon to iti inam. Nakababain mo't, no umay kami iti kasangay ni manang mo. Agpagayam tan saan ka di? O di welcome kayo latta. Agpagayam ta nga rudan. Sige. No di ka umay, saan ko nga ilibre ti manicure mo ita? Anya? Ala umay kami ko ni nanang. Sika talaga. Ala nga rudan, agsimpakan tadalo sa akong ti kukom. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Agyaman at tadimaray kayo.
Awatam ti regalo mi ka ni Roslyn. Ay, naggastos kayo pa. Ngam, sama dahito eh. Manumidla day tangay. Para ken ka day na. Ken kastanda ti pa nagkakapya tayo. Ha? Gusto ti asawa kanji. Kaya't may ti makikapya kada kayo. Ariglado. Kat maragsakan iti day nga imbagayo. Ala, awatik day ti arigalo. Kwentas data at 24K. Kat sapay ko mata magustuhan. Nabalor man kan saan. Magusto aklat ta. Tinapatag, nagtaod iti puso. Wen, nagtaod iti puso mikin ni Frank. Nugas na nga rod. Umay kayo. Agsasamo tayo iti lamisaan. Rambakan tayo ti panagkasangay ko. Adeng, madam, umay kayon. Gumatang kayon itilakok anatang. Sa diwa dan itoy. Abalayan. Abalayan, si kamot gayam. Nalagip ko ti dimagas dito italipapangayan mo. Ket, inggatangan ka iti merienda. Hindi, pagyamanak atoy, awatem. Agmerienda ta adwa, abalayan. Saanen, agmerienda kalatan, tadapay pag nakita. Mala, inakaon. Sige, abalayan. Nagbalbaliw talaga ni Senyor Pedro. Indagasan pa yun iti merienda. Kasano, Angie? Agpakada kami matan. Sige, agyamanak iti idadar ayo. Naragsak manan apa nagkasangay mo. Agyamanak. Inton pabunyagan mi ti anak mi. Kayat ko ada kayo kin ni Daniel ti may sa aninang kaninong. Awan parikot, pagyamanak no kasta. Kanuan gayam. Sapay ko mataagbalintaan na singad iti tunggal may sa. Apay kit tinasaan? Nagbalbaliw akon, Angie. Katkastoy gayam tirik na ti agbalin anasaya at atao. Naragsak ti kaunggan. Husto ka. Kat mataginayon day ta aragsak. Naagtultuloy ti kinaimbag ti panagpuspuson. Ay, nabanlog ta at timulong anagidalimanek, Susan. Kat, anya ngay nga rod. Kunak nga minasan kan at tumulong, ngam timulong kalat tamat. Anya kuma. Tumulong agpagayam takot nga rod. Sige. Sana bali. Tamaturog mat dito ayan nyo. Wen sumipngetan, isuadikan palubusan nga agawid. Nagmayat gayam dito balay damanong Daniel, anya. Nagado akay kayo iti aglawlaw. Naglawat ti gardenda dita baba. Nagmayat dito ayanda. Wan, makaayayo ti agnaed ditoy. Iso magusto ti agnaed ditoy. Kanayo naktunga umay ditoy. Nangruna no awan klasik. Iti mabiit, aginrolak tumatan. Ituloy kon ti agadal. O di nasayat. Iti kasta, kanayon tan nga agkuyog. Nakaturugan ti anak ta. Iso maturog tamatan. Juan Frank, nabannog ka nang isalakan ko na. Si kamot ngamin ti kayat na. Tano siya katagsangit mo't. Kaslaam mo na ti aglampay. Uwan nga ron. Ala, maturog tan. Nakaragrag sakak, Frank. Nagpay dumaaragsak ti marikrik na. Apay? Gaputa marik na kun ti panagayat. Kan panangipatag mo kanya. Uwan, Roslyn. Ay-ayatan, kan ipatpatag ka. Dinak manasidgan, Daniel. Diyak magustuhan ti payud mo. Anya di tabang banglom? Di ginatang mo abang banglok. Nagpabangluak tarumwar talakit nga rod. Mapanta makimisa. Diyak magustuhan di tabang banglom. Apa yan? Aguray ka. Amin anabanglok at kaguram. Di mo kaya ti angot ti bawang kanda duma pa'y asidain. Kaya't ka di asawan day ta nga aginaw kan? Uy, day ta tipod no. Ha? No kasta? At danton anak ta, bakit? Katwan Bakit? Maragsakan na. Di na karakupan. Diyak magustuhan ti banglom.
Ingkasukatan day takabos mo, binukbukam iti banglo. Wen ka di. Sige, inaksukatan to t-shirt ko. Oh, Angie, Daniel, nagrarana tayo dito simbaan. Naimbang nga oras yung Angie. Daniel. Kastamat ka na kayo. Roslyn, jak magustuhan dito bang panglum. Ha? Ni, apay ngay, kit nagbanglon tupay. May saa kang inaan abang banglo daytoy. Uray pa rin, jak magustuhan. Sapay irigalo kumakin katay maysa. Ngam saanan, tadi mo mat kaya tibang luna. Aginaw ngamin. Iso apasensya amon, Roslyn. Ah? Uy! Congratulations! Katsika, ubam ta anak mo. Wan, itaa baby pay lang. Irwam min iti simbaan. Nasaya at launay. Agyaman ak iti Diyos. Takamaudyanan na. Kat naragsak kamin kin ni Frank. Nagasatak. Tanasingpat ni Frank. Kablawan ka. Kat oray siya, nagasatak mo at tanasingpat ni Daniel nga asawa. Ala, umunag tayon dita simbaan. Tayin tayag yaman iti napintas agasat nga impaay ti Diyos kada tayo. Takamaudyanan na, naragsak tayon. Kaya't ituloy tayo ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Tapno da ito'y naragsak agasat tayo. Kaya't agtultuloy. Ditan gagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.